Isi yose yumvise inkuru y'incamugongo by'umwihariko ku butaka bw'u Rwanda, igihugu cyatubyaye, u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Ni inkuru imenyekanye mu gitondo cy'uyu munsi tariki 22 Werurwe 2025, yitabaruka ry'umunyamakuru urangiranwa, umusesenguzi akaba n'icyitegererezo kuri benshi, Jean Gatare. Abamukunze kuva mu buto twabyirutse twumva ari intore ikwiye koko kuba ku ruhembe rw'izindi muri uyu mwuga w'itangazamakuru. Yagira mu mupira w'amaguru akabereye benshi icyitegererezo mu kwita amazina abakinnyi b'abahanga. Abibuka Bogota, Kamana, Alabama murabyibuka. Uyu mugabo ni umwe mu bamuvuzeho cyane kandi abareba bakunze uko yabigenzaga. Jean Gatare ni mu kiganiro ibyaranzwe uyu munsi mu mateka, ariko twabuze aho tubihera nyuma yo kumva inkuru y'incamugongo. Ni umunyamakuru akaba umusesenguzi cyane cyane mu bijyanye n'imikino. Abakunzi umupira w'amaguru by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport babuze umwe mu bantu bakundaga Rayon Sport cyane. N'ubu ngubu ntekereza ko benshi bazasigarana ibikomere by'urwibutso mu mutima wabo. Ariko se ni muntu ki? Reka nkugarukire ku buzima bwa Jean Gatare n'inkuru ye yamenyekanye mu gitondo cy'uyu munsi. Ndaza no gukomoza ku byaranze uyu munsi mu mateka, ariko nanace gato ku mukino wahuje Amavubi y'u Rwanda na Nigeria. Nguhaye ikaze, ariko ngufashe mu mugongo, yewe muntu wabajwe n'urupfu rw'uyu mugabo twakundaga turi benshi, n'umuryango mugari na fraternity yose y'abanyamakuru mu Rwanda, n'umuryango mugari w'abakunzi ba radio televiziyo Isango Star, ndetse n'umuryango we muri rusange. Jean Gatare, Imana ituze roho yawe heza. Nta kindi nka Tuza TV twavuga kitari icyo mu buryo bwo kubaha uwakoze ibyiza kiri mu isi, agatabaruka mu buryo nk'ubu. Abakunzi ba Tuza TV, abakunzi bacu muri hirya no hino ku isi, ndongera ndababwiye nti mugira amahoro n'amahirwe, Uwiteka nyir'ubutangwa abagabira umugisha uko wakabaye. Ubundi munkundire nongere nkomeze umuryango mugari w'abakunzi b'umupira w'amaguru, aba Rayon, umuryango wa Gatare n'uw'abakunzi ba Radio Isango Star na televiziyo. Ababajwe be bose cyangwa mwese n'urupfu rwa Jean Gatare. Reka manza mukubwireho mu ncamake. Jean Gatare ni umunyamakuru w'inararibonye mu Rwanda, uzwi cyane mu itangazamakuru rya siporo. Yakoze igihe kinini cyane kuri Radio Rwanda, aho yamenyekanye cyane mu kogeza imipira no gutangaza amakuru y'imikino. Nyuma yaje gukorera Radio Isango Star, aho yabaye n'umuyobozi wayo, ndetse anayobora ikiganiro cyitwa Rayon Time, kibandaga cyane ku makuru y'ikipe ya Rayon Sport. Jean Gatare yari umufana ukomeye wa Rayon Sport, kandi ubucuti bwe n'iyi kipe bwatumaga rimwe na rimwe agira amarangamutima igihe ayogeza. Byatumaga hari ubwo yagiraga indwara kugira ngo adasabwa kogeza, bityo byabaga igihe avuga ati numva narwaye, kugira ngo atogeza bityo abashe kuyireba neza yisanzuye nk'umufana wayo. Ndakubwira Jean Gatare. Muri 2017, nyuma y'umwaka apfushije umugore we wa mbere, Jean Gatare yasezeranye imbere y'Imana na Nikuze Odette mu birori byabereye muri kiliziya ya Saint Michel mu mujyi wa Kigali. Mu 2020, nyuma y'urupfu rwa
mu 2020 nyuma y'urupfu rwa Jean Gilbert Bourassa. Muri 2020 nyuma y'urupfu rwa Jean Gilbert Bourassa, Gatare yagizwe umwanditsi mukuru w'agateganyo w'ikinyamakuru Rushyashya kubera ubunararibonye bwe mu itangazamakuru. Jean Gatare azwiho kuba inyangamugayo, yirinda amagambo n'amacakubiri, kandi agashishikariza abayobora gukorana umwete no kwirinda ibihuha. Mu itangazamakuru rya siporo, Gatare yamenyekanye mu kogeza imipira no gutangaza amakuru y'imikino, kandi yagize uruhare mu gukundisha abantu siporo binyuze mu biganiro bitandukanye. Mu buzima bwe bwite, Gatare ni umuntu usabana, ukunda gusangira n'inshuti, kandi yirinda amagambo mabi no guteranya abantu. Mu itangazamakuru kandi, Gatare yagiye yibanda ku gukoresha amazina yihariye ku bakinnyi bitewe n'imyitwarire yabo mu kibuga, bikaba byarashimishaga cyane abakunzi b'imikino. Jean Gatare yari umureyo mwiza kandi urugero rwiza rw'umunyamakuru w'umwuga wubahiriza amahame n'ubunyamwuga, kandi agaharanira guteza imbere itangazamakuru rya siporo mu Rwanda. Iki gitondo cya tariki 22 Werurwe, abafunguye ibikoresho byose by'ikoranabuhanga mwagiye mubona amafoto ye yanditseho ngo RIP. Njye nabibonye ku munyamakuru mugenzi wacu usigaye utowe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Jean Paul Nkurunziza, barakoranye ku Isango Star. Ni umureyo mu maraso, kandi basangiye ubwo buryohe bw'ubuzima igihe yari ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Nkurunziza Jean Paul ntabwo yabeshye iyi nkuru, nawe yakozweho n'iyi nkuru y'urupfu rwa Gatare. Jyewe ku rwanjye ruhande mwibuka cyane yita Bogota Kamana, Alabama. Yamwise igikura nkota kubw'ubuhanga yari yihariye uyu mugabo witwaga Bogota Kamana, Alabama. Ngayo nguko amakuru yisumbuye y'urupfu rwe ntabwo aramenyekanaho byinshi. Turakomeza tukurikirane tumenye niki cyateye urupfu rwa Jean Gatare, umwe mu bagabo bakunzwe n'abatari bake, kandi n'ubagiye yaragikunzwe. Imana imukunze kuturusha, kandi koko twavuye mu gitaka ngo ni naho tuzasubira. Abizera twizera neza ko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Jean Gatare ntabwo apfuye, ahinduye ubuzima, agiye kure y'aho tumureba, ariko tuzamukumbura iteka. Imana yakire roho ye, kandi mubabarire ibyo yakoze bidakwiriye mu gihe yarakiri muri ubu buzima, ubundi yakire roho y'umutuza heza. Kuri wa munsi w'abizera twese tuzabonera abacu bagiye tugikunda tukibakeneye, nawe tuzongere tumubona aba sportif, tunezezwe no kuganira nawe, yongera dukumbuza ibyiza by'uyu mukino wadutwaye uruhu n'uruhande. Jean Gatare mu ijwi rituje kandi ribabaye ryanjye bwite, n'umuryango mugari bakunzi ba Tuza TV n'abasiporo muri rusange, tukwifurije kuruhukira mu mahoro, inshuti y'abato n'abakuru. Usabire natwe bakiri bato tugitaguza mu rugero mwaduhaye, tuzagere ku ndoto zacu igihe gikwiye, kandi tuzige kuba intwari n'imfura nk'uko mwabigenzaga, maze tujye duterwa ishema n'ibyiza wakoze mu gihe wari ukiriho. Imana igutuza heza. Ararekwa ntashira, ni mu nkundire nkomeze mbaganirire ku byaranze uyu munsi mu mateka muri minota 5 isigaye.
tariki ya 22 Werurwe mu 1976 ikipe ya Canada yatsinze ikipe ya Soviet Union mu mukino wa Hockey yiwiswe Canada Cup. Mu 1997 tariki 22 kandi Werurwe, Muhammad Ali, umwe mu bakinnyi b'iteramakofe b'ibihe byose, yinjijwe mu nzu y'icyubahiro y'abakinnyi b'iteramakofe International Boxing Hall of Fame. Twageze muri ya gahunda yitwa ibyaranze umunsi mu mateka, naho mu bijyanye n'ubukungu mu 1993 tariki 22 Werurwe, isoko ry'imari n'imigabane rya India ryitwa Bombay Stock Exchange ryafunze by'agateganyo kubera igabanuka rikomeye ry'agaciro k'imigabane bizwi nka Bombay Stock Exchange Crash. Mu bijyanye n'intambara, icyo wamenya mu byaranze umunsi mu mateka, wamenya ko mu 1945 mu ntambara ya kabiri y'isi, ingabo z'Abongereza n'Abanyamerika zambutse uruzi rwa Rhine mu Budage mu gikorwa cyiswe Operation Punda, hari tariki 22 Werurwe. Abavutse uyu munsi barimo uwavutse mu 1599 Anthony van Dyck, umunyabugeni w'umubirigi uzwi cyane mu gushushanya abantu, yavutse kuri tariki 22 Werurwe. Naho mu 1943 George Benson, umuririmbyi n'umucuranzi wa gitari w'umunyamerika wamenyekanye mu njyana ya jazz, yavutse kuri tariki 22 Werurwe. Iyo nkubwiye abavutse ntuzibagirwe ko nkubwira n'abapfuye, nk'uko twahereye ku munyamakuru urangiranwa umuregent, abato n'abakuru dufataho urugero rukwiye, Jean Gatare watabarutse kuri tariki. Isi kandi zirikana mu 1832 ko witwa Johann cyangwa se Johann Wolfgang von Goethe, umwanditsi w'Umudage w'ibitabo nka Faust, yapfuye tariki 22 Werurwe. Muri 2001 William Hanna, umwe mu bashinze studio ya Hanna-Barbera izwiho gukora filime z'ubwoko bwa animation nka Tom and Jerry, nawe yapfuye tariki 22 Werurwe. Abo baragiye, isi yasigaranye inzibutso zabo gusa. Hari utundi dukoryo twabaye mu myaka itandukanye isi zirikana. Mu 1933 itsinda ry'Abongereza rya The Beatles ryasohoye album yabo ya mbere yitwa Please Please Me, ikaba ari imwe mu zagurishijwe cyane mu mateka y'umuziki. Naho muri 2004 Ahmed Yasin, washinze umutwe wa Hamas, yiciwe muri Gaza mu gitero cy'indege cyagabwe na Israel. Abandi bavutse kuri tariki kandi harimo uwavutse mu 1814 Thomas Crawford, umuhanga mu gukora ibibumbano, akaba ari we wakoze ishusho y'ubwigenge ya New York. Naho mu 1924 Arne Hall, umunyamakuru w'umunyamerika, akaba ari we washinze ikinyamakuru cyitwa US Today. Mu 1933 Abu Hassan Bani Sadri, perezida wa mbere wa Iran. Naho mu 1976 Reese Witherspoon, umukinnyi kazi wa filime w'umunyamerika, nawe yagize gutya aravuka. Mu 1980 Shannon Bexley, umuhanzi kazi akaba n'umubyinnyi w'umunyamerika wamamaye cyane mu itsinda rya Danity Kane, nawe yaravutse. Abavutse itariki kandi barimo uwavutse mu 1981 witwa Mimizi, umuraperi w'umunyamerika. Reka mbashimire cyane mwe twabanye, mukore subscribe kuri iyi channel, ubundi mukomeze kwihangana, mugira amahoro, bye.